Dito'y drama tayo. Dumi, mabali namin. Andak manan iti may sa karigata na pasat iti panagsuratan iti istorya. Kasapulan na makalpasak iti uray may salang istorya. Ta pagpulat iti slat yag sakit a regular manurat iti magasin. Ay mo, anya nga tama iti suratan ng istorya. Dam, at napuyak a video. Kung nakitinagam ko at ipayla dito'y balay tinakapasamakan ti kasjay. Anya video? Adamay sa ababayan ng ibati iti kayanak a baby iti ridaw ti may sa abalay. Anya? Wundom. Nang ibati matlaang di babae iti pakaam mo iti bumalay at aripatuan kan padakalan da di maladaga kat ibilang dan nga anak da. Pudno matareta? Pudno man kan saan day jay, mapasamak ko mamagkadatan niya. Nalirigat ti kasta? Agampun tamot lang no bilang, mapantay dyan ay tuding nga pagalanit may paampon. Legal. Sa bagay. Awan kastay legal a panagampon. Talo kas di awagas. Saan nga amuno sino ti akin anak? Kat siyempre, nagbabawin tao. Kat alaan na, awan mabalin na. Iunan niya. Awan kat konsensya na iti makaiturod na mga rami iti kastaa. Un nga ron. Kasi lang nagiti ubay nga pakapaspasamakan ti kasta. Kat mamati ak nagiti may batbati wano may bulbul lang nga ubay nga masalsalbar. Isuda ti kaaduan na nga adda iti ampunan. Siguro. Iso ano kayat mo ti agampon? Mapantay ti legal. Tapos na awan problema. Anya dyan nagsarsaritaan ni Kandarosa. Sakbayan na panigi punerarya. Ay, ubing. Ampon. Anya nga tangagpeso, no? Agampon kami. Apay, talaga nga taasaan kami na maparaburan iti anak ng oray may salakma. Ay, lapay kat kami. At na itay gumaw-gawa iti anak. At damat na itay anak nga oray kakaasidan amang ikarkaranap iti kinarigat ti pragbiag da. Sige lata. Nuda kami kumamat ti madaan iti anak nga oray may salag. Anyan? Ay, oray niya ti aramidan may. Noon na ito di nga saan kami amadaan. Awan mabalay. Adamot remedyo nita. Agampun kami panunutan mi mana na yung bagleta. Nagatamot ti makunan na katungagak. Kaya't dangat at instant nga po ko. Sila mapapalunod ka na. Anya day chay? Sangit-samot ti maladaga. Ay, Tom! Agriin ka! Kapaya.
Dayjay, ibit ti maladaga. Saan aya? Uy. Ay. Hanggang pagtaudan na nga eh. Awan matamuta, baby nang iti kasip na nakaropa. Alingagam ana impag Kasla iti ayang tiritaw. Ha? Huwag ka pa isaw. Tom, ang mga no anak ti kaibaan. Sasawamot. Inta kitaan. Mabutungak. Ang mga no anak ti kaibaan. Mamabutong ka. Saklang ti mapanmang kita. Di ka mabutang. Malada ka laday chay. Inta kiti kitaan. Kasi matnupud-pudnukit di amalada ka. Ay, ala, disidido ka? Uy, tayo flashlight. Ada di taong luwanam. Silawak. Ay, Bakit makita ka dagos tilangan na? No, pudpudno amalada ka. Pudpudno amalada ka na tirosa. Kitam. Kinabalunan da pa iti gatas. Kan mismo mamador. ay, Ada rito ini. Oh. ayuan. Medyo napulot pa ito gatas na. Kaya tasawan day ta. Kaibat bati da di tayang tinitaw. Wala. Tanin, no, ari kapom to'y mamador kat napulot pa lang. Ay, tamo basit konsensya na. Tayin sa ganaan na iti gatas na sana pinanawan. Ang punan tang nataw. Anya? Ngam i-report ta nga umuna iti otoridad. At no saan ta maakusar iti dakas no bilang. Narigatang. Halawin, umay kaming. Uranda kayo tatang. Bye. Bye. Ay, susuping bakay. Isarding mo pala datar aramay dam. Mapanda ka no, iya Andalusa. Apay aya, isang sambot ko ito'y lablaba. Ay, panawang pala dayta. Ituloy mo inton malam. Napatag tigagaraan ta, iya Andalusa. Ay na, nakaturugan. Diyan pabalon dyan ang ibatikan kwa na ti damong empadidimi. Naimpag-anaon laok na asabi daw. No adda, natay ko man atoy baby. Ay, unmatkit di Agab, awan konsensya day jay, anang ibatikan kwa na. Madusan to. O sino nga tangagpay so ti akin anak iti dayto? Ala. No nakarubuat kayon mapan kayon. I-report ko dayta kat kitain nyo muten. No adapan nakabalin na taampunin nyo kitin. Ay, apo. Ay. Nakaragragsak to'y apo ko kakarupropak. Alaman, agkatawa ka manin ha. Tukuk. No. Na kayo ang mga awir kan kwa na tatang. Ay, biniga tadagasek aray-ray awan. Isu aday to'y kayat na kon. Problema no daduma. Ano ti problema? Tagaw awir Sa makapan no, dakayat ko papanan. Naimbag kumaano kanayon mat nga da panawon ni nanang ta iso ti agaw awir. Nabaybay anyo paikit din po ni Rariayo Ay, may sapay day jay tatang. Nasaysaya at matlaang no adda kami kan nanang anak ka monitor. Mangala kayo iti agaw awir Kasta nga ron ti pampanunutak. Da papanamita aya. Kuma. Ninanang ti pampanunutak nga agaw awir ng napanmagayam na kitsinda. Ala, oray no siya kung ti agaw awir ita Mapangkan iti papanam ko Agpaiso, tatang? Uwin, basta mang timpla kay tigatas na tapno dadidyan na numabisin. Kasla kaano lang nga niya, Rosa. Ita, dakkelan ni Boboy. Nyamatan. Kanya man ay.
Masuron ni tatang no daduma. Bayaw, ulit ta kinayat damot idi inampunta. Isudan to pa iti nakakaandaan nagaw-awir sanaya. Wan, ngam iti dumakdakkelan. Amadlaw asaan anormal nga ubeng. San unay na di magdagas idi. Aging gaita. Madlaw asaan da kay kayat nga apo ko. Bayan talata. Nagasat ta nagampon sanaya. Wensa, takas laawan pulos ti nagproblemahaan ta. Nalagan lat ta tirik na ta. Ado ti mangibaga aswerte ta kano ni Buboy. Iso nga ipatig talat ta, o rin ukas diya maududi ti panunot na iti edad na. Anya nga ron. Iti tawon na asa nga 15. Agtawon la iti malo ti taray ti panunot na. Iso nga ubing paya talaga. Di na pa'y unay amo tinasayaat kan saan. Paaw-awir lat ta. Tano saan amabantayan, ado ti maperwisyo na. Najayon. Ala, nakarwar gayam. Ay, sikaman lat mangkitan dong. Ay, nabanug akon. Oo, apay babay! Digos na karon! Nagdigos na! Nagdigos ka. Nagbusak. Anyapay nga ti pagdigos mo. Kani, impatog mumot ng tilinaon ti drum. Digos na! Digos na! Digos na! Omay ka. Sikat yung Bombay ti gripo iti pagdigos mo. Saan ko kabaalan agbomba? Gripo! Kabaalam? Nagtaklan ka na karne. Ha? Saan na karne? Si dal na kololo gusti pugi ha. Baka na, lawyan na. Nalagi mo man ni lolom nga awaga iti lolo pugi. Ay, paano kaya lolo pugi? Nay, ay, agsubli ka babay. Nagtarayan ang nakabrief lang. Ay, agdigos ka pa ay. Nay, hindi na ko kaskasaw. Ay, hanapay nga. Kapilitan na suruta ko na. Lolo Pogi! Salbag kang ubing. Apay akas na tilangam. Awan ba daon? Ay na, Isus Mariusay. Day, nakabrief ka lang ay may dito balay, may bubay. Anyat na dakan mau. Ay, simruman nga tanti kinakurang ti utik dito ng ubing. Salbag dagi dyan ngamin. Nangampon ken ka. Tay bulos na ka. Nakakastalang. Ungat Daddy Doming. Kaya't ko digos. Ungat may. Agdigos ka ti kayat mau. Ngam, inungtan na ka. Ungat. Oy, agawin ka ba? Itagdigos ka kung nagpano ka. Oo, aday tan ni Dumeng. Nakaigam iti pagbaot. Bawat anak. Ipakat mo lang pati kinatangkan ti ulo ma. Di ka ulo, taparamanan ka. Ay, Lolo Pogi, tiyak kaya't mabaot. di ka nga ron aglingid kanyak. Taamangan mo siya pati mabaot. Ala, umay ka dito isangak. Ala. Di ka glingad ka ni Lolo. Umay ka, tagawitan. Saan ka na ba utan? Agpaiso, ha? Nakadoa saon. Umay kan kunak. Ay na, luan niya nga min ati, naknakanda, nagampunda na nga rodan, kurang-kurang pay. Ay, isan mo sa wati kasta mimay. Amo nga rin daya pangurangan gayam laday, iti nampun dakat malalaka pa'y mo't laday. The left and the right. Ay, saritan. Nay. Naglang mo't gayam. Uwan nga, ay, pangurangan lata. Ay, oray at agwapaw. Gwapito, baritaw. Ubeng, kunam ta ubeng pay, ti panunot na dayta. Buboy! Buboy! Buboy!
Ayan da daddy kan mamem. Paraw naman. Sulot ak ng naglibasak. Lilibas, sabi na ko na. Wen, ipandak ka no ayan doktor kat tudok nak na jay. Iso, naglibasak ka. Lemeng apa ya? Asli. Lemeng ka na. Kasta na. Inton kwan, kakaasi manan ni Rosa amang sapsapul ken kwana. Ay ina. Nalos nakit niya. Ang talaga kasta. No, talaga anaanaos kin nasaya at ita. Makaanaos na makawat. Ay na, nusyak nga ta. Ipaampon ko mo lang iti sa bali. Ano si ka Tirigat na. Salmat nga ron si ka ni Rosa. Uwin nga rod. Nagasan ka ta. San kakas ka ni Rosa? San anadan iti anak? Ay. Sungaguli makan mimay. Ha? Di kan sumanaaw. Tapagkabasulam dahi ta. Ha? Nagturungan di anak kao, Nana Mimay. Nakita yu ka de? Ay, limbabas dito'y itay. Talaga abala ti anak mo. Ay, ampun mo kung kumarusa. Ha? Ay, sige Nana, labasan kayo pay. Alawan. Ay, anya mo tanda day ta akaruba. Kapasurong at talaga. Mami, Ha? lumangak dito eh. Tayjay ni Buboy. Ay, Buboy anak! Umay ka! Agawid tan! Buboy! Awan manin ni Duming. Isu ti officer of the data. Ay, amang ano di namanin mapanawan di ampun da. Naimbag na oras yung apo chairman. Ay kastamot ka na kayo, madam. Ay, agyaman. Nakadaano nakmutlaang. Dito'y gayam ti barangay nagbugsutan. Owan, madam. Anya ti maipaimi ka na kayaw? Ay, mabalinti makitugaw. Uray 5 minutos lang. Una. Hindi oray man 5 nga oras, madam. Oh, naangaw kayo. Ala, sapay kumata sa anyo at nagang angawan jay nabayagan asap sa pulag. Anya ka diti gagarayo, madam. Saan ako ngagpalpalikaw? Yuhu! Ada ako, Lolo Pogi! Ayan niya kan sa buboy. Ada sa nga ili, agtugaw ka dita. Di ka nagulaw. Ay, pintas Lola! Wen, napinta sa lula. Napintasak alola ko nam apo. Wow. Nagpintas kayo, Lola. Saan ako ngagpalpalikaw? Isuday to'y tisap sa pulog. Anya? Mabiit lang. Kita amday to'y aritrato, apo chairman. Tapno mamati ka iti ibagak. Anya, retrato data, madam. Kita Samo isublat a kitaan data mangibagbagaan na pintasa. Karupro pa na launay dito alakay. Asawak data. Natayan gapu iti data nga apo ko may. Anya, nukasta. Wan. Kuna day di anak ko. Inpadawat na kano ti anak na. Ti apo ko may. Maladaga pa ilang ide. Sinapsapol ko. Aging kaanatay mo tuntoy karuprupa na nga apong na. Nalpas. Alain nanto'y instant apo ko may. Amok nga da diferensya tubing. Amok mo ti pagluglugarak. Ako kapsat. Buboy. Hello? Iso ka no ti lulam.
Halaan na kan kayat mao. Ha? Lolak, pintas. Kayat nak, ha? Wen, siyak tinapintas alolam amang ipatpatigken ka. Yay! Pintas lolak! Pintas lolak! Surot ak lolak pintas! Ay, salbag. Kahit na adagos ti sumurot. Saan? Di ipadawat. Babay. Oy, Dom. Ah, Agring kan. Anyat ibagbagamon. Kwa, nagtagtagay niyo pa. Nagampon takampay di. Ngam, abnormal naman. Anya? Ay, Dom. Tagtagai na pladay ta. Ay na, nabati, ba't ka man ako nakon? Domi, mabali namin. Ay na, Dom. Saan sa maikati ugali ti daduma at taong agbulo di ti alikaman? Pudno asa na basta may kat na ita. Kastamot ay ugali ti daduma nga umutang iti kwarta ah. Kan ugali asaan nga agisubli adagos. Kasmat lang tayo ugali ti daduma narigat nga agbayad. Uno, saanan nga agbayad? Bueno, ngam no na imbag ti tao. Agbayad kan agisubli dahi ta iti alikamon na binulod na. Tapos siyempre, ginabot nga rod ako ka. Kan siyempre, inutang na nga rod ba't di kwarta. Isa ron bang labayadan na. Wen, kasta kumaamin a tao. Kas ita, awan tay plancha. Agplancha ako man kadagiti badong ngam kasano pa itangay. Kat di pa'y maala na isubli dyan na bulod a plancha. Anda ng bulog. Binulod ni Manang siya nang idi Domingo. Domingo. Kat Sabado itan. Wang nga rod, makalawas na bigatin. Amang ano din na pinaplan sa amin na bado da. Sobra, daytan ah. Inkaala na. Uno itiks mo kay sublida. Ibagam amasapol mo mag. Mabainak sa. Hapay ka din kat plan samot dahi jay. Ay, nagrigat lakat ti kastuyan. Ay, yuray ko aging gat malam no isublida. No awan lata. Ay, kapilitan asa paag no bigat mapan-alaan. Plansa ko nam, Rosa. Wan nanang. Kanood da ije balay. Ha? Imbagak nga may na nadadaal tayo plansame. Idi kuan, adamot inyag na aplansa. Kuna na aplansam ka now. Aya, sa di na imbaga. Ay, jak man amaw. Sa bagay, planok nga umay buludan, ti plansayo, ta plansaag man tagay bato ni tatang yaw. Jak mo't imbagbaga day takan kuan na. Masadot nga ta nga umay mangisubli ah. As-asidag nga minti balayo a pangipananan. Wan, nga rumbang ko nga insubli na itinang buludan na, tatikat mataw-taw. Kuma. Ala, uray kat na plansak mo tin, nagitay plansak. Ay, pasensya kan ta nabulod ko mo tin, adi na oras jay plansayaw. Ay, iso dahi tantay agpasyar nga likamay. Aging gaintun kuan, nayaw awanay. Dandani na yaw awan jay planchatan, Dom. Imbaga at taninanang tinakaiturangan na. No sabali lang at ataaw, awanay. Nataw-tawan, no di mapanalaan jay voluntaryo anang ipabulaw. Talaga ah. Alda kasta, pagpipinasaan dan tay binulod da. Aging nga awan ton ti makaibaga no sa dinaw tinakadandanunan na. Aramid ti irresponsable a tao ti kasta. Uy, ado ti kasta. Isa na maminsan. Ibagalatan nga awan no daw may agbulod adi matalag. Uno di manamnama nga gisublay. Sa bagay,
Kasta ti remedyo no kayat adi mataw-taw ti alikaman. Kan no saan akayat ti mapirwisyo. O na. Nagasam na tayo. Makaplansa ka kuman. Talaga akastansa. Sa nga kaarubaan ti alikaman no dadtuma. Ala niya nga ron. Inalo sa. Wandom. Naimbagla ko man awan plano ni tatang amangindor so kan ka sumukat kan kwa na. May sapa reta. Takla ko makayat. Ay na, Dom. Pag gusto ang tulatan ni tatang. Di mo lam mo. Amangan no maudi akid daw dakan kadaytan. Tila sasawa mo, Rosa. Ay, di mo lam mo tibiyag. Manutawandan, alaman. Plansa issue. Bulod issue. Pudno nga ito kita managbulbulod. No apa yan saan da makagatang iti bukod ng alikamay. Uno, ugali da na talaga tiyagbulod. Alya mo na ito na nakairwama ka. Managila na ka talaga. Ay, sa bagay. Sa anak mo ta basta agil ilad latan. Sa anak mo't asadot at tao. Adjela agil ilad tar aramidan na. Kastoy at imayat na biyangan. Papos, yan ti sumamayarik na. Ay, inton malaman ti papan ko ti barangay hall. Naimbag nga oras mo, pare Dumeng. Ay, kagawat. Basta Matador, sobra ka. Ay, uray sa arang. Kababayin mo, ang mga no pagkapyan nakpay. Ay, joke lang. Ay, sana dakas no kahit mo ti makikapay. Ay, saan kagawad. Ibaga klati gagara kaon, tasayang pa iti oras. Anya na tayo. Daytay man kumapaat mo. Karaman tay one set nga screwdriver mo, pare. Ay, ay, kagawad Dumeng. Buludak labit no ka. Ha? Adala ngamin aramida kapag kaputan iti pagsaksakan iti extension wire iti kuryente. Ay, talagang electrician ka. Nako na pare. Na pare. Dayta talaga ti expert tayo when no linya tayo at trabaho. Huwag nga rin. Dakkel sa ti makidkidis mo karag iti kontratama wirings na dagpa-wiring iti kapatpatak dara balay wano pasdag. Damat ba sait pare? Pangkigtot iti bisin ako na anak. Sa balila talaga ti electrician na makunaan niya. Masapol nga da kompleto nga alikaman. Ano ka? Nasumra ka pa ya pare Ador. Ta irwar ko la jay baol. Ngayon dagitay bulbuludam. Anay, agasampay. Nakabaol gayam. Ay, wala. Ay, wanak at talaga dagiti alikamak. Tapno saan da amadadaal. Aglati da ngamin no ka. Tao rin no saan nga electrician na tao. At damat basit amo tayo dita. Iso ang nakadulin lat talaga diyang alikaman. Tapno adalat ta mausar. Ay, wana. Nay. Kat ang mga no, makasinga ako niti trabaho no ka, pare. Saan ako na sumrag? Urayang kan dito yung ruwar, pare.
Ay, awan. Uray, ibaul mo dagita alikamam, tapno maaywanam kan saan amapukaw. Mas dawa kiti da diyang electrician. Tawan alikamon na. Diniritsam ko man Kung ano electrician ka, awan alikamam. Kinunam ko man Madimait namang pabainak pa ilaeng dungo. Awan kastay nasayat iti pada tao. Sa bagay. Di tayo laam mo na danto magkasapulan tayo kadakwada. Dahil tangarot kay. Give and take lang kag kakaruba. Tirigat na kat. Tayo umot na kaaruba. No bilang takasapulam to dagi jay kat di na pa'y naisubli. Problema. Dahil tatyadat na. Anya na ya. No apay kidi. Nga dalata lang iti mangnamnamay ti padada a tao. Uray kabalan da mata paadaan na iti kasapulan da. Aganos ka. Pasensya amon dam. Talaga akasta. No nasayat ka iti padam a tao. Apo! Apo, Chairman! Ada kayo! Oh, anya da jay bulodya. Ay na. Imbalikas yu pa'y latinagan ko. Kasla mayayon launay tigagara ko. Langgong ngamin ni Adur alakay ko nga. Binirngasan nakit din ti bulodya. Idin to ta, nagpintas tinagan ko Belinda. Mala. San mo't nga ta ti birngas mo ti pagsaritaan ta niya. O anyat gagaramaya. Wino, binaon na ka di asawam. Ay, napugtuan yun, Chairman. Ay, adda ni Nana Sufeng. Awan. Nasapa na pa ni Jepon ni Raria. Tada customer da abang kaita. Nye. Isuka di ti gagara. Ay, saan, Chairman? Da kayo talaga ti gagara. Dinamag ko tamangan ngamin no adama sa una kanyak iti kastoy suot ko nakikaruba. Ay, kas kalatin ijer mat ngagpaisun di ta suot mo. Ay nang, umul-ul-ulun ti picture na. Alak ti bagamarudan ti kagaram bulodya. Kwa, imbaon nila kay ko nga umay kuman la kanu bulodon biit daytay plaisken long nosyo. Amo na kat anapintas dagijay ta naggapo sa kano pa'y ijay Hawaii. Wan, pasaraboy di kanyak ni kabagis ka iso nga ulsak. Puunay ta ulsan yun, Chairman. Talaga napatag dagijay. Tada sentimental value da. Sana bali. Basta awan sentimento yun to amang ipabulod ka dagiti agkasapulan. Mabalin ka no abulodin mi, Chairman. No, saan mabalin? Ibagayo adago santain nakita no dapay maipabulod ni kagawad Doming. Alawan, ipabulod ka. Mabit lang, tayo nakirwar. Yuray mo labiitan, bulodya. Damang gaya man kontrata nila kay mauman ng bulodya. Wen badnay. Imbag ta nakabulod kami iti usaran na applies kas kadanoan niya ditan. Ano saan? Amangan no na itad iti sa bali dayjay a kontrata. Naggasat adalata na ayat nga gipabulod iti alikamay. Wen nga rod. Naimbag unay a tao da Chairman Gusting ken kagawad Doming. Sinalbar dati problema nila ka ikaw. Ay, kaun Ayun gayam. Iyan anos mo pa ila kano jay sa nga wiwayan alistaan ti utang mi dito istor mo Imbag tula no makapartial payment jay nagpakontrata. Bayadak to kano amin nun. Ay, kastaya? Udban na Karaman to abayadak ti utang kita. Ay na.
Nagsiksiak ang makit-kita. Kung todo kompleto alahasak, kas kada nagsiksiak. Kundi saklayak pa dito'y touchscreen, a latest model a cellphone ko. Ang pangkalublat kinaawan kwartak daytoyan ba na eh. Ah? Umaya lagay umutang. Ay, hunan niya. Ang sana dakas dayta manang buludya. Conforme lifestyle ako nada. Ay, gusto ka man na eh. Lifestyle ko daytoy. Bibiyang ngay timiter. Umapala na kita'y mangtilaw kanya ka. Ay, pautangan nakpay lang iti 3 kilo abaga, sanga 12 nga itlog, 5 sardinas, kagud 2 kilo nga asin, sanga kilo nga itlog, kapekin gatas. Ne, ala, diyak sa mapagsusurot. Ay, mabalin nga isurat mo latan. Ta isunton ti basis ko amang isilpo iti listaam. Ay, Dom, malagip mo ni kumparim nga ador nga may bimulot ti remyantam. Uy, di pa mo nalpas ti kontrata da. Apaya? 5 basak itay gestor ni Banay. Isudamat kan bakit nanti pagsarsaritaan dagiti nakatugaw iti sangot ti store. Aya. Sigon ken ni Tiriyang, adda ka no ija iti kalman, kat nakita na nga imutang ni Bulucha. Sa nga wiwayan ka nun ti listaan ti utang na ija store, ngam, sa nga wiwayan ka no manan, dyan palista na nga utangad na. Aya. Anyang arod ka no talaga mo't nga awan pa'y kwartada. Kapilitan nga umutang ano ultimo remedyo tapno manganda. Kasta ti ko na ni Banay. Agasam, tabi na balaw dakit din. Anya? Wendom. Naimbag ka launay ataong Banay. Kuna ni Tiriyang. Pakababalawan pa yan di tao, ti kinaimbag na. Wang nga rod. Nadakamat dapay ni Adora. Agbulbulod ka nun iti alikaman. Idinto ta elektrisyan nga kun kontrata iti wiringan na. Saan talaga mumata, no anyat pakarikotan da iti pamilyada. Napay nga agbubulod kung nag-uutang damot tayo. Saan damot ta siguro kasta? Wala niya. Apay nga taakas la nakapangpanglaw da mo ilauna yan. Tay ko naknaruday. Saan tayo nga mo? Ang mga nadamot problema da. Imbag tanda kayo. Alagtuko kayo. Uray kat nakaluto ako. Kasla mo reunion day to yan, nanang. Wow. Reunion kada tayo ng upat, ah? Taop-upat tayo mat nga kakapamilya. Ewan ada ko maanak yo, de. Ada ko maapo ko may akareunion tayo. Ay, kinalagip yun. Andan tulat taa. Kanon to pay. Nga malasa na dahi ta tiga puna. Nga inawis da kayo ang magipangal daw kada kami. Domingo ita. Iso nga agbabanding tayo mamay. Wanan niya. Awanan ti panaglalangan tayo akastoy. Tapasig moten at trabaho ti sangsangwan tayo. Wan, kat napagsaritaan mi dahi ta kan tatangyaw. Kat kas na imbag a panagtutunos ti kakapamilya. Kasapulan ti kastoy. Kan may siya, da kayo mutlatan ti mga awis kada kami ang makipangano ko. Iso nga, itada kami mamay. Ay, awan mo tanyaman dagja tatang, nanang. Ay. Ne. Dan sa bisita. Ada ka di naman na mga umaytabak ay. Ay, ungayam. Inyawag ni Buluja itay nga umayda nga agasawa. Ala, awan dakes na nurinanada ti pangal daw. Ado mo't yalino tumasanaya. Ay, unmat. Ado. Siyak pa'y ti kunam. Mailaklak aman ti sananam naman ang makipangan. Chairman! Ne. Nana Suping! Isudang Ada mamin! Kunakon ka isudan.
pasensya kayo. Imbag tada kayo mat gayam dito'y pare domeng. Dito yun ngay sublik, dagito'y binulod ko. Tawan kayo mat iji balayo, itay dumagas kami ko ma. Aya, Isublimi matan dagitay binulod ko applies kas kadalong nos, Chairman. Nalpas ti kontrata mo na ya, Ador. Ay, saan pa, Chairman? Nakasingirak mo't ijay kontrata kaon. Iso nakagatang ako niti kasukat, dagitay natakaw arimyentak. Kung kasi na, nakabayad kami matan iti utang mi ijay store ni Banay. natakawan kayo? Uwan, kumpadre. Ala, lagayam. Nagdakasan nga, na dyan nagtakaw. Wan, awan nga min sabsabali, ta kabagyak matlaang nana. Binay ako na, ta kaasimot nga awan usaron na. Naimbag ka unay itipada matao, pare Ador. Kasta ati tao. Kas malakada kayo naimbag kayo ang pamilya. Natagtagainap kumutan, te napagsarsaritaan ni ka ni Rosa. Uwan mo. Awan kas tayo na imbag tayo, itipada tayo tao. Domi, mabali namin. Makabannog, Mike. Orag, tugaw la da tao di barangay hall. Ay, mareklamo ti panaw. Uray awan aramidan, mabannog lata di tao. Mabannog ti panunot nga agpanunot. Mabannog dagiti mata no nakamulagat latan. Mabannog ti dila alawat. Mabannog ti lapayag nga agdengdengag. Kan Mabannog akit ti kastang ibagbagam. Anya? Ibagamot amin ang. Kapudno mo't saan aya? Mabannog amin apasat ti bagi. Kat day tatiga po na nga adda pa na ginana. Uwan, Mike. Kas ita, nasangpatan na ka nakatugaw dito'y salas. Agin inanaa. Iso nga ginanak mo tayong. Wan ngam day to'y ti pagin inanaa. Dahil ta cellphone mo. Awan. Siyempre, oras mo ti panagbasa kadagiti notifications, manipod kadagiti FB friends. Panagbasa kadagiti text, wano chat. Kan, panangawag kadagiti tao amalagip nga awagan. Karaman ni tanti panangawag, wano panang text kadagiti nakautang asingiray. Wano, panag-text kadagiti tao anam namaan nga agpautang no adanasken ayutangan. Huwain, pasat amin ti biyag tayo nagitan. Pangan talaga makabanog na iti tattao nga agpabakuna. Oh, apay manan? Da kami imatan nga opisyal ti barangay, tirangregan na iti sana makaano sa mapal makipila. Agbalin man na problema daytan Kaslakstan? Saan lang akastadom? Ay, kita lang Idida mo, ado ti madring agpabakuna. Ado ti ublag. Akesyo, matay ka adaras. Adwa aging gattalula ang atawan ti panagbiag dagiti mabakunaan. Hangam nita, dupo-dup mo't lakat nga roden dagiti mayat nga agpabakuna. Kunampay. Saan maaw-awatan dagiti pada at tao no daduma? Ang mga noy suda pa'y kati pakabanugan ti utag tandong. Ay, saan ta na pagsaritaan day ta? Sikamot nga min. Tila irog-rogim. Ay, dahito mang ti buyaam. Anya reta? Dahito'y vlogs ti may samot a regular vlogger. Video ti baby monkey mo kita. Ay, anyan. Anyan. Saanen a baby dagita? Children monkeys dan.
Ha? Nagaalikutag ta. Anak day ta babae amang tigtigos katakwada. Anak na. Kasla kasta na. Tama, may tiawag da. Nala, buyain ta idadom. Ada ako dito barangay hall. Yung saan pala amapunas dito panunot ko yung pabuya kanyak ni Rosa. May papan karagi di ay ayawanan ti babae at talo nga anak ti bakis ulusunggo. Ay mangsurot akman kat ti fantasi. Saan gaya ma fantasi? Semi lang eh. May papan ti bakis. Mabalin ko lang nga isa mire tagsurat iti istorya ni ti barangay hall. No kasti asak ti agjote. Manumat itan ti umay. Ta medyo nagkalma basit ti problema iti pandemya di ti nagbugsuta. Ay gamday. Sumbro manan ti pikto di pan nakapuypuyat ko di rape. Ayan yan ti kastoy. Diyak itulok nga agtunglo pa kita. Itantan ko naging gano alas 12. Tamang rikupak daw. Ibaliktad kunto pala na iti nakapaskil iti rikup. Noon break. Ay. Rongyakit din na suratan ginabukal ko a plot istorya. Problema ni Tinong ni bakit na. Apay ni baka na? Nagampon. Oh, anya ti problema iti dayta. Okay lang mat tawan anak da. Sa talagan sa na mabalin agsikog ni Inga tada sakit na. Kastamon ti kuna ni Tinong. Amom kalin no anya ti inampon ni bakit na. Anya nga men. Anak ti bakal sunusunggaw. Anya? Ala, bakas? Uy, anda ka no nakita na tagabantay, hindi na pan nakitinda. Nakabakpak ka no na dyan. Kat iso pa tinatumpungan na nangyara sa asa ni Jilako na. Ay, aglaklako iti anak ti bakas dyan ang rasaas kan ko na? Uy, kastamat istorya ni Tinaw. Uy. Kada dyan. Anak ti bakas gayam di lako ti tagabantay. Kasla naglako iti ukan. Ala, bakas? Ingka kita na. Inggatangan ka no ni Inga iti mamador. Pampers. Kan bado ti ubing. Ay, anya nga day jay. Lalaki abakas wano babae? Imbagkat ta babae ka no. Tako na ni Tinaw ano lalaki abakas day jay. Kat maluwan na. Ala! Kaluksaw ni Tinong ni bakit na. Nagasam. Nagampon anakit din ti bakas. Maluksawa ka talaga, kagawad. Iso ananda ni saan ko na kahit ti agawid. Agawid ka lata. Nabaybayam nga roda ni magat mao. Ay ayatak ni bakit kaw. Nga oray pa'y saan kami amaadani ti anak. Kayat ko ti agampon tapno adamot makuna nga anak may. Kasano pa'y takot. Nakaon unamot tan anang isang patiti. Ay na, salbag.
Lumabalin la kumaapayatak laang na dyan nabiyag tap numapis itan. Ay sana, paano tayo pala nabiyag na dyan? Pinarasol ni Apo Diyos. Kat adamat karbangan ng agbyag di tilubong. So na lang at ulay kat ngaminan ngagpaisaw. Mahay-high blood akla ka na yun ng kagawad. Agasam, di pa agpakaturog doon at tuma. Iswa pa nga siyo man. Tulungan tak ko ma. Nay, apay tinang. Kas kalam masusuran. Nadagsan ti problema. Kan bakit ko, chairman? Anya nga rod. No di na ka maipaayan itianak. Adamot solusyon dita. Di agampun kayo Nagmayat ko maagap ba? Ay na. Ini. Kita ba mapugsunak? Apay. Nagampunan ni bakit na, Chairman. Matlagayam. Anya palat problema mayatinong. Nagampon ngagpaison, chairman. Bakas. Bakas ba lang? Anya, bakas. Baby bakas ka na, Chairman. Na. Baby bakas. Iso akas na sinusuon ko nita. Tilubong iti na ito yung problema, chairman. Ay na. Maagsan ni bakat ka. Katlagamat. Anyan. Anak ti bakas di nampun na abibibin na ita. Anya nga ti aramedak, chairman. Tulungan na ka di Allah! Agdiding agpaison! Juan Rosa, ay na, nagdakkel aliliwak ni Baby Angie. Ha? Angie, timpanagan mo? Juan Rosa, kasla impatawid ko mo tinagan ko Inga ti berngas ko. So nga, Angie mat. Kasla inga mat laeng san ay Rosa? Medyo. Kasla saan ka amaragsakan iti imbagak? Probleman sama nila kay mo dayta. Uray man anyat aramidan na. Jak ipan ijay DENR daytoy akas iti kunana. Talagang ampunam. Padakkelam. Wan. Isurok Rosa. Agsaun to daytoy. Anya? Ay sus apo. Pakawanam. Bakas nga agpaiso ang nakikita yo. Napatag kanyak Rosa. Isu tiliw-liwak. Kaya't kumamot ang makita dahil tangay bagbagam, Rosa. Ay ingkay to magkitain, ananang. Diyak ka mo noon niya klase ti pinagpampanunot ni Inga. Adda pagduyusan ti tunggal tao. Nagduduma ti pakaragsakan no napakapnekan ako nada. Dayjay ti pakaragsakan na. Biyag na dayjay. Woy. Iso mamati ak nga awan makaalukoy ken kwa na amang isurrender iti dayjay nga inampun na nanang. No nagampun la ko man iti ubeng. May at pengata taada dumakkel nga anak daya. Dayjay nga ruden ti anak na. Hay, husto tayo ko na. Saan maawa atan no anya klasit pa nagpampanunot. Day tangarod kat nanang. Saan tayo ang mababalaw ni Tino? No apay akas na unay tiloksaw na kan bakit na. Amangan no agsinan ton daga niyang agasawa no kasjay laang. Ayun Akasamot da ita. Awan anak da. Nagampun da ang paiso nga anak ti bakas. Ay sus Mariusip. Kinamaag sa daitan. Tan. Pintat pa daw, Mami. Wan anak, bagay mo. Ay na, nagpintas ka dita. Apag isugayan ti ginatang ko para ken ka. Patula amay. Tinong, masurun ka kadibanan? Mabisina kaun. Saan ka nakapangal daw iji trabaho? Tasaan anang lukat di kantin apang panganak.
Awan mo ngamin balong ko. No kumasapaam mati agluto iti pamigatan, agraman balon ko asumbrag iti trabaho Pasensyakan lakay. Napuyatan nak ngamin anang asikaso kini Angie. Nakaluto kan? Mangmalumta na, kat mabisinak una yan. Ala, kasang sampot ko laang. Ay, mabit laang tagluto Anya? Di ka pa'y nakaluto? Oh, papanamong lay. Enak mamad pa, di jay stone na nasak ka! Sige mo, ay mo makamot iti balay mo. Si kamot, Inga. Di nakbirbirngasan Mami, kunam kanyak. Mami. Maawatam? Wan. Ngala, agay ayam ka ditan, tagluto Maag ni bakat ko, kagawad. Saan ngagpampanunod? Sana maag tinong. Nakakita lang iti pangyaw awanan na iti sikor na iti kaawan anak yaw. Iso na lang tabindot. Saan ko maakas di akita tinabiyag ti pangibuhusan na iti oras na. Iso nga rod amaag. Uy na, makamalmalo ako na iti tarakan na. Ay sana, makabasol ka. Oh, bakas na jay. Makabasulak ka dahin. Ure pa ay. At dalintag amang salaknib karagiti sa bali akita ti biyag. Saan lang at tayo at ti adan kalintigan ng agpiyag? Adamot kalintigan ng iti ayaw. Salabag, maluksawa ka talaga. Isinaklangan ni pakat ko, kagawad. Anya? Wan, kagawad. Agsina kami lang. Ngam tikas nga. Agapapa kami, may panggaplay di ampun na asaan mat amay parbang. Nagure ka. Talaga ka di asaan ngagsikong ningga? Anyat sakit na ya? Kung nati doktor nga da sakit na iti puso. Tsak manam mo. Awan mat madlaw ko sakit na. Amang ano saan mo ta grabe? Kit no kastangawan madlaw mo, amangan man no naagasan na eh. Amok ba yan? Yeki di bakas na ti kapatgan keng kuana Di nan pampanunutan pa'y no adapan nakabalin na ngagsikog pa'y. Awanan. Lilipat nan kagawad. Isu nga agsina kamain. Agdendin na dapay laang mahitdom. Binagbagaan may kanitatang. Isu ano nagundaway yung nanang. Bagbagaan niyo mating ka. Masansan ti papaninanang idibalay da. Maayayo ngamin kin ni Angie. Anya? Wendom, pasaray buludan pa'y ni nanang. Wun, agsangsangit ka no ni Inga iti na minsan nga ipapan ni nanang. Kasanaw, ibagbaga ka no ni Tinong amaag. Wun nga ron. Nga bala? Sapay ko mata maurnos na matlang tibiyag na. Tulungan tayo da. Adakan, dito'y balay yung Angie. Insublikan. Ay na, adanda anak ko. Ganyan. Alawan, insublikon, dito'y balayaw. Ay na ika, manipod inyal lati ko ije balay. Saan nga imibot kanyak? Kaslapay ko tibagbagada nga isublikon dito'y balayaw, tauni matlakat nga unain. Talaga kayat nanti agawid na na. Angie, adakan dito'y balay. Tsak kayat, Ayan, day ayan ka. bakit sa fing. At tagakal, aso jay. Sida anak. Anya? Kabutang mo jay aso da? Ne, iti panaguni na, kasla naawatam. Mabutang ka no ijay aso yun, nana. Nuksta, naawatam, ti ibagbagana. Ay, ikwa. Amok mabutang ijay aso yo.
Nagdakkel ni rambutan nga aso yo saan aya nana. Wan ngagpaisaw. Mamati akon. Kabuteng na ni rambutan. Taol mo't ngamin at taol itay. Stress-free kanyak di ampun ko kagawad. Saan ang maawatan nila kay ko? Kasta mo ti bagbagami. Adan ni Tinong. Agyaman ta, naayaban nyo dito barangay hall chairman. Ay, ayatok ni Tinong. Pagdaitan. Anya dyan kinunam? Ay ayatan na. One month, Apay nga rod nga insukat nak iti bakals. di nakla maawatan. Kaya't mun sa apay nga agsubli ti sakit ko. Anya? Agsublay. Tinaw. Napindas mo't gayam ti resulta ti medical check-up nan. Di kaila kano kami makapagsarsaritan. Iso adi na may bagbagakin ka. Anya? Iso asan mo ngisina. Nyakan sa Tinong. Nariga tagsapol iti makuna nga asawa ko namsa. Isinanak ka din. Kuma. No di ka pa'y lagpanunot iti nasayaan. Uray na sakit tinakam ko, may isina kanyak ni Angie. Sige. Ipaampun ko ni Jekon ko na da chairman arambang apakaampunan na. Nasaksakit pa'y tinakam ko, iti panangisinam kanyak. Sige makisinak matankin ka. Ngamin, di nakbaawatan. Hingga. Saan naggayam apud nung ay ayatan? Iso nga, agsinatan no isot ko nam. Tinong. Anyat makunam. Di uray man nagsina kamen. Nalpas mo ang ngamin ngayong pakitanan anapat patagyay bakas nangam siyak. Maagkay di Nita. Sige, agsinatan. Nasakit la tinakam ko. Itapay nga ginawa ko. Sarak isina. Anya? Agsinatan! Sana. Di kagsina. Ini. Matagtagainap ko matay pabuyan ni Rosa kanyak. Nga anak ti bakas. Domi, mabali namin. Pasadot ti kastoyan. Di maalag sardeng kinapnapan. Panawan na nga rumay. Mapawilam ayan sa panaway. Ay, may tangarod. Makapasikor. Nagkaros tayo Imbaglaki din takas la umay ayon matitipanawan dagiti agbalin apostomat. Talaga? Siyempre, awan una ti mapanagpamanicure ka ni bakla beautician ni J. Parlor. Saan ajay beauty parlor ti ibagbagak dom? Alawan, yung J. mo't punerarya. Nalabit nga awan mo't ti mayat amatay ita. Tamo na basit ti makilamay kanakwada no ka. Anya? Sankit din. Nagtugtudo kat agdamatay, manmano ti makilamay. Mas pasit mo't ti abuloy. Masadaw lang iti na dumarumar. Kat siyempre, kuray 50 pesos na iti ibulsada pagabuloy, sayang mag. Pambardan ton, di na pa nakilamay. Isa sanda na yabuloy di kwartada. Ado ti pambarwen no rason, anya? Well, bay. At agamin nga po, no pambardag iti maitungtong kwa. Kaya sana malmal pa sa trabaho. Kasmat ka na tayo ta. Ay, nagmayat ti agkukot no kastoy, ha? Uy, awan mang pare. Agkukot kalata. Nagatungarod ti kayat ko nga aramidan. O di saan kang agkukot? Nawaya ka mo, ito mga ramin iti kayat mo. Makadlawak
Anyat madlaw mo. Paspasurutan ng malatan. Madimot ano kontraan ka. Sa bagay, sa anak nga indamod makirikir ita. Ha? Pinanawan ako. Anya lakit din ni Rosa. Nagsapa na rin muwar ni Kusteng. Napanan na nga ta. Damagag kumano niya't kaya't naapagarmusan, no itlog no daing nga dilis. Itamang pa nagsapa bimangon. Sa ino na anak pa'y arimwar dito'y balay. Pagkumano di agar arbes. Ay, no apay kat nga minadi malagsardangan dito anap-nap. Madamdama, ibayakabak ng tumanayin. Makapasadot pa'y kidin di rumwar. Nagagat man ni Gusteng. Sigod ano kastik at sala bumangon no yayab kon ti pamigatan. Masatutak sa pa'y laki di ngagluto mo't. Lumamis tumutlangan ti lutuag. Oray klatan na sumangpet. Malagip ko kitay. Agtaman nga tapasugnod nan. Malagip ka on. Adda basit saan nga nagkinaawatan sakbaya naturog kami idirabe ay. Nagpasugnod mga tan. Nay, anda makikaro ba? Makikapilakit direta. Rosa, tubig umayak man. Oh, Husto ka, Dom. Umay makikapiday ta. Ay, nakpastra ka na adagos. Tatang. Nay, ayan yaon. Pengay, awan mo tan. Ay, tatang, ayan yaon. Tatang. abay, aban. Ay, ang mga nunang na di bagak. Ha? Ha? Dahil tamad gaya man. Kung namin lang no, pimanaw kayo matlaan. Anya kayo ka di. Makajing-jinggilak nga rod. May dakit sursurutin nun. Ay, kuha nga may. Kung namin no, nagpasugnod kayo. Tadimi ngamin inlukat adagos tiri daw. Di takit. No kumainlukat yung adagos di. Nakisi arakaon. Ay, apaw. Napaidam kayo launay. Ni saan mo? Ngala, sumrak tayo. Ang mga may bagapay lagi ti lumabas nga aga-apa tayo. At yan ti kapitatang. Kat, adamat pancake. Pancake latan Saanan hot cake ta nalamiis mutan. Uray nalamiis nunap nakitirikado nga itlog kan gatas na. Ay, mat tatang. Yawidam tumatan ni nanang. Paborito na dayto Unmat Narigat ba't no mabsugak dito kat mabisbisinan mo't ni nanang yu ijay. At dayawid yaw. Ang may met pay kumangamin nagkuyog kailangan nga imay. Anya nagkuyog? Mariti kasta, kuyog-kuyog. Ala, apa yan? Kat nantukat ti makikuyog kanya kon. Ala ni tatang. Apay, nagrekyar kayo manan? Medyaw. Iso nga rin ngay mayak dito yan, sakbay ako maro, ti saan mi ipagkinaawatan. Anya ka di manan aya? Nagbasita ba, nagpadaklin? Yakpay pinanawan. Kaya muna, adak pa'y langi diyang agdengdeng karag iti bagbagana. Di nala mo at tinakyasa kon. Ala. Agyaman ta, malagip ko pa'y ayawidan iti kas iti ipakpakan mo kanya kita. Sa baliak lang agad, di bay ak amang wuritan. Masurunap.
Ni tata nga talaga. Apay kami datang. Anya man ang titiyo nagkinawatan kaninanang. Aduh, makauman. Iswadya akong dengdenggen. Ala. Day tangarod siguro ti pagsaksakitan mo tinakam na. Saan nyo nga minadengdenggan ti bagbagana? Kasano kat ulit-ulitin na. Ay ano san yun tapagbakatan na nga tama daytan. Kasmo kada kayo Apay, anya ti mistik kanyak. Ay, ikwa. Ay, saan kayo kumamasaksakitan? Ikwa. Anya kwa. Ay, alay bagam. Tanwag pa iso aminag. Ngam no saan ay, oray awan, makisarsarita. Mga no diyo aminan? Ibagam. Alay bagam. Ikwa. Ay, awang ka di, tatang. Ang awan. Awan, tatang. Angaw ko laday jay. Nala, agkapi kayo ki din, tatang. Nagadong ibagbagam, nalamisan di kapi. Sikawat. Pampanunutan lakit ni tatang jimbaga. Di mo linawag. Lawag kumaang. Makitakat. Maditijarnan. Sigurado adi na maaklon ti reklamo mat ni nanang. Anya nga min ayat ti reklamo ni nanang. Sobra ka no ti kinadependent nan. Ipaasikaso na kanumot amin ang kininanang ti amin nakasapulan na. Saka, manmano kano pa yan ti panagsarita da. Agpinpin na liiw da. Anya? Kasla kano iti panagkita na kininanang kat saan ang mabambanog. Como adala iti balay da. Paundita, baundito'y kano ti pamayan na. Aya. Siyempre, sana makitkita ni tatang dagiti aramidan na. No kasano mo ti panakabambanog na. So ati ammo, kat saan nga aminan ni tatang no ibagak? Takas magking ka, Apa nga iparis mo man kanya kon? Di. Pudno mait. Apay, anya tar aramidam aya. Di ka pa'y makaisa ang maanudaduma. Anya? Sa numalpas kan amangan, agpatingga ka la ijayan. Uray panawan kan iti panganan, tano si kati maud-udi amalpas, panawam latan tinanganam iti lamisaan. Plus, di mo pa'y kaluman dagiti matid da amasida iti malukong, kantin na po'y asaan anaibos iti bandihado. Nakawaradan tulatan iti lamisaan a panawam. Anya? Panawam latan. Makaamun lubong. Kaslay bagbagam ti kas jayen. Wano. May kayaon da kayo apusa. Sumablat kayo, mate. Kasla kas jayen kay sudan ti aginaw. Saan kit den? Salaang alam namin 5 kas jay. Asinublat na kiti pusa ti pinanawam asaan ana ibus amasida kan inna po iti lamisaan. Iso nga ure agik ekonomiya akno daddoma. Ati amukat saan akon nga agluto iti si data iti sumaruno a panangan. Tado ka nga rod ti linutok amasida. Awanan taimbusog matan dagiti pusa. Anya, gusto mo lang dagiti imbagat dom. Aminin. Ay, kwa. Gusto mo lang. Uy, ang kas jay. Tiyam kakit mangan kamutin no kwa. Pampar. Sige, inakaglaban. Agsurat kamutan wano maturog ka ditan. Sabagay. Agpaiso. Ultimo panganak no kwa. Diyak pa may pan iti lababo.
panawaklatan iti lamisan. Ay, hala. Amok to maminsanin. Ay, sapay. Sa anak mo't alamurmurayan ka na litan niya ni Rosa. Abakan nagsalata na ito epekto ti panakapuy-puyat ko. Wanya, nawatan yung matla amin ang napagmimitingan. Da kayo laon ay kagawad Dugsol ken kagawad Concordia. Sapay ada sul-sul pengyaw. Di kay pay agfismas no da duma. Chairman, ay na makapasikur mo nga minukwa. Nagrigat ti agangas. Ket si kakagawad ni kagawad Dugsol. Napanan na kagawad Concordia. Remorma, Chairman. Amangan noon na panangalay ti face mask na. Dapat face mask na, ngam ibulbul sana mo. Amangan no ti amuna ket nalpasin ti meeting. Ay, wansa. Anta ka na pura bisita na jay balay da chairman. Nagawad mo't asuro-suro day di akagawad day. Napanlatan, pimanaw lata kaslason. Nakon aso, dinapay ko na. Isuman. Isumot la dita. Dum na tiri daw di kay-kayat na pagtugawan. Tanalakala itatakyas na. Makadlawak mat kanidugsol ha. Kanayon nga agisikyaw. Kasla ka na yun amat dugdug soul jay muriit na tunggal sa isyon tayo, Chairman. Saan ama iramraman, ama ikararagan no day tay malpasti session tayo. Tapumanaw nga uray saan pa'y analnalpasti closing invocation ka. Ngalawan, closing invocation ka nga rudan kagawad Concordia. Taday tamot kati paglaingam. Les, ada paglaingak, Chairman. Ala, closing invocation kan. Iraman mo ng ikararagan dagijay sugador di tawiting shade. Bareng agparbengdan. Arigladaw, Chairman. O ala, agkidem tayo nga rod amen. Saan man ati rupak nga agkararag ti kita-kitaan yawn. Ala, agkidem tayo amen. O anya, handa kayo aminan. Handa mo la face mask yung amin. Pati face mask shield Wan, ilagagad kong kurya ti awanan. Nay, saan nga rodan alawagan ti apelyido na tanala daw ita? Manda nga ron. Ikat, nikagawad dasip nga titan Hey, ala. Saan tayon apagan angawan ti apelyido na? Tamang ano sumungsungad di tangat mangagnapay. Ay, wala. Sapay, dandani saan na akayat di umuna anagan na ti mayawag kenkwana. Kasurun na nga men jay Concordia ngayon panagan day di Diyos ti alwad na nga inana. Tanagan ka no day di apong na akanawin amang baot kenkwana edi ubayin. Ay, kasta. Ti makagapaw. Usto. Ane, usto tayo kunak. Adan. Nasaya at matapno saan tayo ngagbayag dito yung waiting shade. Kakadwa, makapagsisina tayo matatagaw. Sige, sok yun, sok. Dandan ni Jack nalapdan ti dilak anang ibaga iti ayan mo itay sa pulon na ka ni Chairman. Kagawad Dugsaul. Kastaya. Kunada giti kakadwa, nagawid kan. Kunada pa'y nga amangan ka no impagarup mo,
Nalpasan timitay. Oh, bay amdita no niya ti bagbagada. Tinapatag. Maiwaras amin ang dagiti na i-deliver kanya. Ay na. Kan masingir mutan dagiti daduma. Dagitay na i-deliver idinapan alawas. Un nga raw. Matanagan akon kagawad kong kurdya. Isuati ko nak, mautin na ito. Anya? Well, narigatan no madiscobre dagiti paralako ta. Asabali gayam ti ilaklako ta. Delikado. Danag mun aya. Syakti makaam mo. Di ka man. Wan, syakti makaam mo. Ay, saan ka day? Oray siya ka. Madanagan akmutan. Iso last day to yan. Awan niya. Agsinata dito yan. Dita masigasig ali titurungam. Ta dito yakmat malakas ali. Anya. Agor oray laki din dagita nga adik ka dagiti lako tayo. Ay sama pa tayo. Sige. Naglakat ti trabaho tayo. Kwarta adagos. Di ka unay kulasa. Ang mga no agatap ni Ina Sakka. Iti madi nga no adamangag na. Ayun gaya man niya. O anya, agmeryendan dagitay nakauna nakaibos itila ko na. Ay muna, agblot kayo mate. Ne, apa ya sak mate? Agpamerindakan kagawan. Wan mat kagawad. Sikat ikadakkelan iti komisyon iti mapaglaklakwan tayo kadak iti nagduduma a biskwit kas kada chicherya. Alawudain. Inasak ka. Pag meriendain nyo man dagito'y sadot a paralako iti merienda. Nay. Awa mo gayam ti tao dito'y store. Nay, ayan inasak ka. Wan nagpaiso. Kita kada tayo itay. Kunak na orayan na ti panag-order tayo. Inasak ka! Woo! Aglako kayo! Inasak ka! Agmerienda kami kuma! Anay. Kasanumot ngamin. Meriendamot di isursur tayo. Ita, umay tayo paila kundi order dito'y store. Oray merienda ti ilaklako tayo. Tabawal mat ada tayo ti agmerienda. Porsil mo amain. Hala, agawid tayo kaya din. Agsisina tayo dito yon. Tay ko na. Last paila ang daytoy Orayin nyo ti awag mi manan kada kayo. Nawatan nyo. Kunani kagawad kong gordya nga agbakasyon tayo kano. Apay ngay. Di agbiag tayo manen asadot at saan tayo manen nga agtrabaho? Saan abaling agbiag kayo manen asadot? Tadamot nga tanaurnong yon. Ala, magsiawid kayo. Awan ni Inasak ka ngaglako iti merienda tayo. Ne, isunti sumungat. Kasta unay ti daras na. Nagkapuan na nga ta. Ne. Kitaan nyo dagiti sumarsarono king kuana. Ala, damot chairman kan dagiti kakadwayo akagawad. Ay, salbag! Agmamaras tayo, kakatwa! Agawin tayo, pas! Tayo! Ay, salbag! Agtataraytan nga umay di tayo! Ay, apa yan? Ay, sauce! Delikado! Wala mo kagawad ko, Kordya! Empa, kanabutan ba kayo dito? Kagawad kong Kordya Lawagan. Iba kaya? Chairman, day Apay kagawad kong kordya? ay, kuha nga main. Lawagam ti agsaw! Ala, tangay saanin analawag ti panagsao ni kagawad kong Kordya Lawagan. Siya kon ti agsao. Puser kayo matgayam. Anya. Kagawad dugsol. Pasensya kan Ay, sa anak-anak ka face mask, idi pinagsaludsudan dak. Isuan nagbatad, anaawatan da, dyan na ilawan ko nga imbalikas anagan.
Tila ko tayo. Oh, Ha! tudas. Awan na saya at nga rami dyaw. Sadot kayo lang aron na nakagawad. Mangibabain kayo pa'y. Umaygan, Chairman. Nasayaan. Ay, Kagawad lawagan. Irwar mo dati insukibot mo nga ebidensya. Umayon dagiti polis. chairman. Salpag ka kung kurdya. Manghiram lamang ka. Ako li magkadugsaw. Dugsulog ta. La. Ay, Kahit mo ta dugsuling ka dito put-put-put ka batuta kahit mama ha. Sadot ang kagawad. Ano matan? Apa yang damot tin kagawad lugsol, kin kagawad lawagan tinatagtagainap ka. Wadno di ko na ama kagapaw, iti kinasadot da kagawad.